Namar ka jingtmu sop jong ka sarkar ban penlong kum ka nongba ki karkhana ni ka industrial estate ya ka jaka jong ka soil and water conservation ka bayeng ru ka wei ni ki jaka ai jing hikai bapao bat bala khamrem shaphang ka jing dai ka mei maryang bala tip kum ka conservation of training institute ha ka shnong ompher khat armer ha ka than berni hat kipat ba jing ki laiteli ki shnong bakin thop ya ka shnong ampegre mat ko gre bat ka shnong ompher hapo kalama ka GSC ringkat ki seng bhalang nadu ka KSU RBYF FKJGP Bernihat Citizens Forum Garo Students Union Ribhoi Regional Unit Bernihat Women Society ringkat ki khna school menta ka singi kalami pat ba ban pin pau ka jing persha ya jingthmu jong ka sarkar ban pinlong ya khlau bar ben jong ka soil and water conservation kum ka nongba ki karkhana Nakalyang ki khna school bat ki paj ba mentakasngi hilas dang ya ka jingyat paj ba na do yeng dorbar kishnong ompher shadu ka office jong ka conservation training institute ban perpa shla ringkat ki plakat ban pendam jor ya ka sarkar bat ba da lele kimsha ban pinkala karkhanai ka khlaw ba itanat bat ai jing tengan ni ki paj ba ha ka te ka than bat ba ka sarkar ka dei ban sange mardon ya ka te ka jingthmu Namar kathan Bernihat kala long ningkong hari India ka jing jabo bat kum ki pat ba kila penpau ba kim kwa shu bantam sahaber the Namar kata ka daw kum gaseng ni sngo khya ni sngo ba ngindu no ya kane ka ba long pengat ba ka plan jong ka sarkar himenta ka long ba ya ka CTI on pen kenria na Ribhoi district sa East Hill district ka ba ba po sngo mau kanu Harga plan sop jong ka sarkar kalong bahang ne po CTI bamanta onwan ra da ka ki karkhana lane kita ki factory bahe kasukya yang i kum ki try jaga ki try muluk hang ne hagaba nadu gasnam asijar khat khandai spa pra panjola set up ya ka CTI ka bai conservation training institute ba pori bhojingi bat lasada pa kasam ar hajar ar Penpau jing dokumen abang IOI kat kine giding gisit kejing pengat kemaryang ni kuak ba kane kan yailong sak kumne namar kata kadau kum geseng ni kerpat syaka sarkar bakam dei benle nyok siliang khamat kane ban khot suara ka rally lane daga public hearing ban pentep segi ba ya jing temu jong sarkar Hera abang IOI jing le sop jong sarkar kapan jaumat abang apai kat kini student ki kena school ki bawan nanta gasngi ki am fight nam ta lawai ka future nomor kata ka daw ni ai ka ketiga mon ka ketiga diang ka jingkersan nang ta ka government kam dai ban syam yang ka senjam ka hukum kene ni sai ong bawat ko sarkar wat jumlin ban wending yau plang bayap hadin mo plang bayap un meding kan mi ka tedam ban ha ka tedam kan mi ka jingkumar nakaliang ji kum giseng balang nyai ke jingkersan ya higi trairi ki trai jaga hangne bangin nyai don babi ngin ai ke ketiga mon ke ketiga diang wanom setting indar lingkar babi long kata ka bade ka umpher ampangre bat kama chogre ni na kaliang jongka Federation of Khasi Jaintia and Garo people ida skutanat ya ka jingla ko ka jongpi ban ya khot ban dan kat lang bagi babi ha kane ka jingya persha kane ka jingya rally ka jongi lamenta kane Kajing wadra, kajing temu kajong sarkar panwadra, ya kane ka industrial state, hakane ka sinong kajong pi. Te nit ngan keren naka kitin garo, te ngasungo babon panmap ya pi lada ngamda bet ki kintin garo, ngasunang malu mala ngan sukren nit kat kumbangala. इस समय हम थोड़ा सा गारो भाषा से बात करेंगे। अगर हम थोड़ा सा यहाँ था भूल हो गया, हम आप लोग सबको मेरे तरफ से माफी मांग रहा हूँ। तो स्पेशली क्योंकि हम गारो है और हम खासी है, लेकिन हम थोड़ा मोटा गारो जानता है। संगे आगा मिथिलनास का मुकनन जेबा यानो रेबा गपा या समयो उन बक्सा या सोंगनी या सोंग किथमनी या गावबुरारंग सिंखो मान राए ओकमत गपा मिथिलना नामनिका सिंगा NGO नि फालोंगे नासोंग बक्सा बक्रमा खम को आपसन ओंगे खम खा गेन इन्हें नासोंग बक्सा
hura chaka aro chinga yakho chigen ine chinga kha donga aro bebe ra uni gemen chinga na singmang baksa kuchol sao ne kham kho khana ine mol na namnika te habaide bat te habaide tang ini kekenting ke bandia nakaliang ngajonga yapi kumpinong song si para jela kebede nabi nakijal bendro garo tengah hane ngayeng kumu general secretary jong ka FPGP Bernard Circle ke ka pelong yang ni kum ka federation ban senutanat banyawan ya kane ka jia khot ka jia wer ka jong phi bani don rekat lang bat phi ha kane ka por ha kane no phai ski kalong ba hadin bangiyo ka jik pentit na kine ki lai tili ki nong sensar snong ki blai khot ya wer yang ni bani don bentalang bat phi ha kane ka ski ka ba phi punya yeng baniya ya kane ka rally ban persya ya ka jing temu ka sarkar bandara ya kata ka industrial estate ha kane ka snong ka jong phi tinakaliang ka jonga ngayang ne nakaliang ka FPGP Bernard Circle ngiro kum ka federation idan sisay kata ka mensim kabangi persya juri ya kane ka jing temu jong sarkar bahkan wanra ya kane ka industrial estate ha kane ka jala ha kane ka snong ka jong phi namar ngiro ngidan ha kane ka dong ka thai ka jong phi ka marjan kabangi idan ha kane ka jala ha kane ka area jong kane ka borni hat hi barakawai lada ka kata ya phi yang aru ya kikun kikti ya ki persa ki jongi ki bansawan la sai sisi ka don ka jing ta lang kay ka bangi lai i ya kini kiski kisnam ki balale baka jela ka jongi ban kane ka dong ka thai ka jongi ka borni hat kala long ka we ka kata ka jaka ka balayo ya kata ka nam ka banikong do hari India kum kata ka jaka ka bajabo tam tibami kita KLR ki bajabo tam tesakat no ngi ki ginong song snong jokane ka dong ka thai ka jongi nginang ya mat bat nginang ya mat ya kini ki jinge ki bangi la shem hakini ki snem ki balalina hato ka sarkar kami imo ya kata ka jinge ka bangi kum no nginong song snong hakane ka porni hat ka jongi sakat no baki ki kwa bangi ki nong song sune nginayai bam ya kini KLR ki bajabo tumbangi la tip ki nong song snong bakal jela kalajit ya kane ka jong ka than ka jongi ka dia industrial area bat ila tip sai ka jela jong ka sam kurajit ya kane ka benta ka bamarjan ka jongi kata ka industrial area sakan no ngin ya bam bat asam ngin ya bam bat Meghalaya ya kita ki jabo ki bami kita KLR ki bami kita KLR bi ki bami ka bangi la sai sisngi ngin yo sibun jat ki jingpang bol abri adang tak phale ni thoga pa kho changna nang jama ong dang factory rang kho nangama tak phale bol wadang ya abri rang kho cho ode changa dong thogen ma nei ga man changa de set na nangen makuna nangen mo changa de dan nangen dal da aba chenga mang aro hata blong khosak ko wangna khosak lang chi yang nangen changa oni ga man gamakan bakrak po ya na factory ong na manjoa factory ong na manjoa mathela juri busi bia ya industry ko khulina ma ya no industry mam pollution ong jawani na liba bini agan ba gamakan pollution ong gni na risa pharmaceutical industry rang donga green industry donga ini ba green industry ngabarang bimang nasa green industry wa gamak kan pollution kan khamachi na gamak ya burung rang ko bisong dengen plane kagen unote gamak chirang manjawa jogan singde arang ruronggen gamak chi flat ongeno khamachi chi banong geno asam naba namjawa anjing Meghalaya namjawan anjini gi agamarang namjawa yano anjini bisa disa pachi poraigen wa Don Bosco bai pada chang bisong procession kajok bisong industry dong ba sambau unwa mayonga mamungko kena sakja anga chief minister ko gana cham suggest ka na simang industry bonihan industrial state ro bon ka industry wa bon ka gabani biapu yang ko ni khuli bo ni mang ni biapu ko kena sakja khata ding thang ko agan chaka uni gaman
Singada dingtang mancha kangkari khana nanggen yano gepun industri okna manjawa aru manjawa anjing get bon kagen gan darang ko ban sing napna manjawa IMA donga invest Meghalaya authority ngaba bisongna pakwadinga bisongna ako libat singa manjawa orang kode. We had met Chief Minister once. There was no assurance. He was damn adamant in their view, in their cabinet decision. And he said that he will be sending us some representative to hear our public voices. But he has never done that. So we are very much disappointed with his actions, and we will not allow any industry to come up in this place. We want to protect our nature. We want to live with nature in nature. So whatever it happens, that will be depending upon his own responsibility. The Chief Minister has to take the responsibility of destroying this nature. Thank you very much, and I thank all the NGOs who have come over here to lend a hand in supporting our cause. Thank you very much. Antum Asia, Mija yang apa cisku bersion, yang already dengan suk-suk rang manjok, dengan bisa 100%, 99% dia bisa already wang jok. Ndimba antum Asia mo, antum ni Bandihat area dia tahu pollution, nandang udah antum dia belongin number 1 wah mo. Omong ja, number 1 ungcok. Antum ada tahu mo, jangsa jakpa tokat namo Meghalaya government na. Pollution na number 1 wah Bandihat deh, hai jakpa ko. हेलो, आज कोई लोग तो गारा नहीं समझता है, तो आज हम एक वर्ड्स कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी देखिए 2018-19 से ये इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए ये लोग प्रपोजल ले चुका है हम लोग का मेघालय ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए और हम लोग एक बार और ताली मारेंगे, इसलिए कि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट बांडीहाट को नंबर 1 पॉल्यूशन स्टेट बना दिया ऑल ओवर इंडिया। और अभी ज्यादा दूर नहीं है, और 3 साल का बाद वर्ल्ड में नंबर 1 आएंगे बांडीहाट पॉल्यूशन में। नंबर 1 वर्ल्ड में है अभी। हम लोग राजी है कि नहीं है? बस्ती का हेड सेक्रेटरी को भी मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग का पब्लिक को भी हम पूछना चाहता हूँ, और हम लोग का स्कूल स्टूडेंट्स लोग को भी हम पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग इंडस्ट्रियल के लिए रेडी है? रेडी है? और हम लोग जितना भी सीखेंगे ये 3 गांव और स्पेशली हम लोग का एनजीओ लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग का एनजीओस में केएसयू भी है, एफकेजीजीपी, आरबीवाईएफ और हम लोग का गारो स्टूडेंट यूनियन भी है हम लोग का सपोर्ट करने के लिए। ये बात नहीं है जो हम लोग से गांव लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन ये हम लोग का एनजीओस लोग भी हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। और हम लोग का जितना भी एनजीओस है हम लोग का एफकेजीजीपी, केएसयू, जीएसयू और आरबीएफ के लिए हम लोग जोर हाथ तालियां मारेंगे। थैंक यू। Thank you.